u morna C-section. Okay. Issa, right before this, jiena bdejt nitrijat imma ħafna fil-fatt saqsejtom għattilhom ma nafx kif ħajftħuni intom, kif ħatiftħuni, jekk qed nafx zigzag ħatiftħuni naħseb għax tant kemm bdejt nitrijat. Ngħidilhom ma normali u hekk qalu li dak jista' jkun li this is the build up and the shock of it all that's coming out now. F'ġismek. Eżatt. Post-trauma. Because this is the moment, fimt li we're going to find out Jekk if she's going to make it or not, if her lungs are going to work. Għaxi tarġa mhux qed nistennew biex titwilet, qed nistennew biex titwilet biex naraw jekk ħatejx. Eżatt. Diki, that's the whole. Jiena naqas kont nafa di, sa jew forsi question. missjajta f'xl-istorji tiegħek jista' jkun. No, għadni my birth story I haven't. Okay, I għax haven't jiena di ma spoken kontx about. nafa. Yasmin Helidi, il-mistiedna li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.